he nui te whanaungatanga. Kia tātou, ko te ka hoki anō ki te whakapapa o te tangata. Mai te whakapapa ka mohi o koe ko waiwo whanaunga tata, ko waiwo whanaunga tawhiti, ko wai he hao tō whanaungatanga tō honotanga ki tētahi atu iwi, ngā whakapapa o tō māmā me tō pāpā. Koena te āhuatanga o te whanaungatanga. Ka kuhu mai anō tēnei roto ngā akomanga, ara anō te kōrero, te whakamārama ki ngā tamariki, ko waiwo whanaunga, na hea te honotanga ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā. I runga i te whanaungatanga, ra ka mohi o tātou, ko wai tātou, na kehia tātou e ahu pēhe ana. Ai, kia hau nei, tēnei mea ko te whanaungatanga, ko era hononga e noho i Wanganui i te whānau. Kāre he hononga e kaha, e tuatu i tērā hononga, whānau ki te whānau, ne? Nā reira, ko tōku hiahia, kia kitea ki ngā kapa, hākina kina, ki te akomanga, ki te rōpū rānei, te rōpū kapa haka, kia kitea ēnei hononga pērā i tērā o te whānau. Nā reira, yes, it's such an important concept to me, and what I would promote, what I promote in my classroom, or my sports team I coach, or groups that I might be a part of, is creating these bonds of whanaungatanga, which is we're trying to capture that real strong bond that, you know, familial members have, which are so strong. And if we can have that between our karaihe, our students, and our kaiako, and across kahui ako, then those can survive many things, and that pool and that whanaungatanga is, that connection is so strong, that we can just, we can get on with the mahi, we can have some setbacks, and we can succeed, and ultimately our hononga remain the same. Yeah. So for me too, I think that there's two elements for it for me. So there is, for me personally, when I think about whanaungatanga, it is about the interrelationships between my whakapapa, yeah, those who I am, the people that I am born into and with and alongside. So it brings to mind things like tuakana, teina, roles and responsibilities, so the nature in which the relationships play out. And then I'm more conscious in my professional role or within schools that actually we've wanted to draw across lots of those key elements or indicators of good, strong relationships from a customary context into a school-based context, and thinking about whanaungatanga or whakawhanaungatanga, the enactment of it, we need to then think about what are powerful relationships of interdependence when we observe students working with students. And for example, some teachers have talked about the fact that students actively choose to work in multicultural groupings of their own choice because they're able to value each other's point of view. Yeah? Others think about, well, what does a fundamental relationship of interdependence look like teacher to teacher or kaiako to kaiako? And again, what does it look like when we're in our team meetings with regard to diversity of opinion, diversity of insight, diversity of ideas, thoughts and planning? But equally, we also have to think about what does it look like, kura, out to our whānau, out to our community. What do fundamental relationships of interdependence look like then? And that might be us positioning ourselves as learners rather than simply as kaiako.